Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ. Prevela Maja Zorica. Ubrzo sam bolje upoznao taj cvijet. Na planetu Maloga princa oduvijek je postojalo veoma jednostavno cvijeće, urešeno jednim jedinim nizom latica, cvijeća koje nije zauzimalo mnogo mjesta i koje nikome nije smetalo. Pojavilo bi se jednoga dana u travi, a uvečer bi se ugasilo. Ali ovaj je niknuo jednoga dana iz sjemenke koja je došla tko zna odakle. I mali je princ vrlo brižno nadzirao ovu mladicu koja nije nalikovala drugim mladicama. Mogla je to biti neka nova vrsta baobaba. No grm je ubrzo prestao rasti i započeo pripremati cvijet. Mali princ koji je pratio rast golemog pupoljka osjećao je da će iz njega izići neka čudesna pojava, ali ona nikako da dovrši uljepšavanje u okrilju svoje zelene sobe. Pomno je birala boje. Polako se odjevala, namještala latice jednu po jednu. Nije željela izići sva zgužvana, kao mak. Željela se pokazati tek u punom sjaju svoje ljepote. Da, bila je prava gizdavica. Njeno tajanstveno uređivanje trajalo je danima, a onda se jednoga jutra, upravo u trenutku kada je svitalo, pokazala. I ta je ruža koja je toliko predano radila, zjevnuši rekla: tek sam se probudila, ispričavam se, još sam sva raščupana. Mali princ tada nije mogao suspregnuti divljenje. Kako ste samo lijepi, zar ne? Umiljato odgovori ruža, a rodila sam se u istom trenutku kada i sunce.